برنامه اخباری آزادی رو من مومین احمدی گردانندگی میکنم. سلام بیننده عزیز. امروز 24 مارس است و در برنامه این گزارش ها رو داریم. مهاجران بازداشت شده تاجیک میگویند پلیس ولایت مسکو تنها نفرانی را آزاد کرده است که به پرداخت 50,000 روبل روسیه رضایت دادند. مذاکرات صلح در عربستان سعودی. دیروز هیئت آمریکا با نمایندگان اوکراین و امروز با هیئت روسیه راه‌های ختم جنگ در اوکراین را بررسی می‌کنند. به دنبال آن حشر همسیمفونی سابق و یا راه نوی آبادانی محل‌ها در ناحیه واسع. گذر خدمت ما همه گذر در زندگی میکنم. خدم زنگ زده بچه‌ها را گفتم که همه گذرمون اسفالت پوش کنیم. بیش از 50 مهاجر تاجیک روز 22 مارس در ناحیه کراسنوگواردیسک ولایت مسکو بازداشت شدند. مهاجران میگویند پلیس برخی را پس از گرفتن 50,000 روبل روسی رها کردند ولی دیگران را در شرایط بد نگه می‌دارند. چند تن از آنها با ارسال نوار گفتند در روی فرش می‌خوابند و برایشان غذای درست نمی‌دهند. شرح مقامات روسیه معلوم نیست. رادیو آزادی در این کشور سازمانی نامطلوب شمرده و به پرسش‌های آن جواب داده نمی‌شود. مهاجران میگویند هنوز نسبت آنها هیچ دادگاهی قرار صادر نکرده است و معلوم نیست تا کی در بازداشتگاه میمانند. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر در شرایط سخت کار و زندگی می‌کنند. سالانه هزاران مهاجر با بهانه‌های مختلف از سوی مقامات روس بازداشت و به وطنشان اخراج می‌شوند. ساوا مرکز نظارت اکستریمیسم در تحقیق گفته است که از سال 2023 به این طرف برخورد خشونت نجات پرستانه با مهاجران در روسیه افزایش یافته است. و یک خبر بین المللی. صبح روز 24 مارس در شهر ریاض عربستان سعودی مذاکره ها میان نمایندگان حکومت های ایالات متحده آمریکا و روسیه عاید به ختم جنگ در اوکراین شروع شد. این ملاقات یک روز بعد گفتگوها میان هیئت‌های آمریکا و اوکراین در ریاض برپا می شود. وزیر دفاع اوکراین گفت هیئت‌های اوکراین و ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه پیشنهادها عاید به حفظ انشاءات انرژتیکی و زیربناهای مهم را همچون یک بخش از اقدام دیپلماتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برای ختم جنگ 3 ساله بررسی کردند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم شهلوی گلخواجه. هیئت‌های مذاکره کننده اوکراین و ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه در عربستان سعودی ملاقات کردند. این بخشی از تلاش‌های دیپلماتی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای خاتمه دادن به مرگبارترین نزاع در اروپا پس از جنگ دوم جهانی است. وزیر دفاع اوکراین گفت که آنها پیشنهادها را برای حفظ انشاءات انرژتیکی و زیربناهای مهم بررسی کردند. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی شام یکشنبه مذاکرات را مفید ارزیابی کرد. تیم ما کاملا سازنده کار میکند. ملاقات خیلی مفید بود. کار هیئت‌ها دوام دارد. صبح روز دوشنبه 24 مارس مذاکرات جداگانه مقامات آمریکا و روسیه شروع شد. فرستاده ویژه آمریکا استیو ویتکاف روز یکشنبه در مصاحبه با فوکس نیوز درباره این ملاقات و همچنین همکاری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای ختم جنگ خوشبین بود. من احساس میکنم که او صلح میخواهد. من ندیدم که او خواستار تصرف تمام اروپا باشد. وضعیت از جنگ دوم جهانی فرق دارد. در دوره جنگ دوم جهانی ناتو نبود. شما کشورهای مسلح دارید. در این خصوص من به حرف او باور دارم. کاخ سفید میگوید که هدف از مذاکرات ادامه دار تامین آتشبس در بحر سیاه و انتقال آزاد بارها می باشد. بلومبرگ نیوز با تکیه به منابع آگاه از این طرح روز یکشنبه خبر داد که ایالات متحده امیدوار است تا 20 اپریل به آتشبسی همه‌جانبه دست یابد. ترامپ در آخر هفته گفت که تلاش‌ها برای جلوگیری از توسعه بیشتر جنگ اوکراین و روسیه تا اندازه تحت نظارت می باشند. اما صرف نظر از تمام تدبیرهای دیپلماتی، روسیه و اوکراین از ادامه حمله ها به خاک همدیگر خبر می دهند.
рӯзи якшанбе мақомоти украина гуфтанд дар як ҳамлаи густурдаи ҳавопаймои бесарнишини русия ба Киев дасти кам 3 нафар аз ҷумла як кӯдаки 5 сола кушта шуданд. дар ҳамин ҳол мақомоти русия гуфтанд ки даҳҳо ҳавопаймои бесарнишини украиниро ки самти ҷанубу ғарби ин кишварро ҳадаф гирифта буданд сарнагун карданд. ба қавли мақомоти рус дар ҳамлаҳо дар Ростов 1 нафар кушта шуд. нирӯҳои русия ҳамчунон ба оҳистагӣ дар шарқи Украина, минтақае ки ба иддаои Москав зери тасарруф аст, пеш меравад. барномаро бо хабаре аз Туркия идома медиҳем. дар Туркия рӯзи панҷум аст ки эътирозҳои сартосарӣ зидди президент Раҷаб Таyyib Эрдуғон барои он ки мухолифи аслиашро боздошт карданд идома дорад. афсарони полис алайҳи эътирозгароне ки парчами мухолифонро дар даст доштанд гази ашковар, тирҳои резинӣ ва обро истифода карданд. гузоришҳо аз даргириҳо миёни эътирозгарон ва полис нашр мешавад. Акрам Имомоғлу шаҳрдори Истамбулро рӯзи 23 март барои иштирок дар интихоботи президентии Туркия аз номи ҳизби ҷумҳурихоҳи мардумӣ номзад интихоб карданд. интихобот соли 2028 бояд барпо шавад. додгоҳ Имомоғлуро рӯзи 23 март расман ба ҳабс гирифт ва гуфт иттиҳомаш ин аст ки созмони ҷиноиро таъсис ва раҳбарӣ карда даст ба пораву тамаҷҷӯҳӣ задааст. худи шаҳрдор ин иттиҳомро рад карда айбномаро гӯшношунид номидааст. Имомоғлу дар саҳифааш дар X навишт: ман ҳеҷ гоҳ сар хам намекунам. ҳабси Имомоғлуро дорои ангезаҳои сиёсӣ меноманд ва мегӯянд ки ҳадафашон берун кардани ӯ аз сабқати президентӣ аст. вале мақомот пойфшорӣ мекунанд ки додгоҳ дар Туркия мустақил ва бетарафона қарор қабул мекунад. эътирозҳо ба тарафдорӣ аз шаҳрдори Истамбул 55 вилоятро фаро гирифтааст. вазири умури дохилӣ Али Ерликай дар шабакаҳои иҷтимоӣ навишт ки то ҳол 340 кас боздошт шудаанд. дар Қазоқистон муҳлати ба қайдгирии скутерҳо ба охир мерасад. аз 5 апрел ҳамаи скутерҳо бояд рақамҳои давлатӣ дошта бошанд. талаботи нав дар марказҳои махсуси хизматрасонии Талотумро ба вуҷуд овардааст. садҳо ронанда барои гирифтани рақам соатҳо дар навбат меистанд. ҳамкорони мо аз телевизиони настоящее время аз яке аз чунин марказҳо дар Алмато дидан карданд. гузоришро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдим мекунад. бо вуҷуди ин ки тартиби ба қайдгирии скутерҳо дар Қазоқистон аз нимаи моҳи январ оғоз шуда буд, бисёр соҳибони ин нави нақлиёт то лаҳзаи охирин интизор шудаву ҳамин ҳоло аз пайи иҷрои қарори нав шуданд. садҳо ронандагон дар навбатанд. теъдоди аз онҳо аллакай бори чандум аст ба ин ҷо меоянд. ман аз ҳафтаи гузашта кӯшиш дорам скутерҳоро дар қайд гузорам. рӯзи ҷумъаи ҳафтаи пеш дархости маро рад намуда гуфтанд рақам надоранд. ман дар Алмато сабти ном шудам, бароям гуфтанд ки ҳафтаи оянда биё. ҳоло дар навбат истодам, мегӯянд рақам ҳаст, мунтазир бошед. гуфтумонҳо оиди зарурати ба ширкатдорони комил ҳуқуқи роҳ баробар кардани скутерҳо аз қабл ҷараён дошт. аз сабаби он ки пеш барои рондани ин гуна нақлиёт ҳуҷҷат лозим набуд, аксар ронандагон қоидаҳоро вайрон мекарданд. ҳодисаи ҷанҷолбарангези ахир дар Арбати Алмато рух дод. дар як вақт даҳҳо скутер аз роҳи пиёдагард гузашта одамонеро ки дар он ҷо мерафтанд тарсонданд. дар ҷамъияти скутер онҳо гуфтанд ки ширкаткунандагони чунин пойгаҳ ҳама дӯстдорони ин навъи нақлиёт, бахусус онҳоеро ки қоидаҳоро риоя мекунанд, бадном карданд. онҳо ба нафарони зиёд зиён расонданд. фарз кардем 100 нафар буданд, аммо ба 10,000 кас зарар оварданд. ҳоло бештари скутерҳо дар ҷаримагоҳҳо нигаҳдорӣ мешаванд, чунки онҳо аз рӯи одат ҳуҷҷатро барои истифодаи скутер акс гирифтаву барои муштариён бор мерасонданд. ҳоло аз онҳо худи ҳуҷҷатро мепурсанд.
худи тартиби ба қайдгирии скутерҳо оддӣ аст. Барои ин шартномаи хариду фурӯш, ариза, ҳуҷҷати тафтиши нақлиёт ва боҷи давлатиро бояд супурд, ки каме бештар аз $20 ташкил медиҳад. Аммо додани рақами давлатӣ аксар вақт бо сабаби аз кор баромадани системаи худкор тӯл мекашад. бештари ронандагон умедворанд, ки муҳлати сабти номро дароз мекунанд. аммо полис ҳанӯз ҳеҷ тағйиротеро пешбинӣ накардааст ва мегӯяд, ки то 5 апрел бояд рақам гирифта шавад. дар ҳоли ҳозир пас аз гарм шудани ҳаво дар шаҳрҳои алмато талабот ба сабти скутерҳо зиёд шудааст. ба ин далел ҳоло тақрибан 4000 скутер ба қайд гирифта шудааст. ҳар рӯз тақрибан 300-400 ариза барои ба қайдгирии скутерҳо қабул карда мешавад. мушкилиҳо буданд, аммо аллакай бартараф гардиданд. полис ҳушдор медиҳад, ки пас аз 5 апрел ронандагоне ки сабти ном нашудаанд ҷарима ва скутерҳояшон ба ҷаримагоҳ бурда мешаванд. баъзе хаткашонҳо аллакай ба нақлиёти электрикӣ гузаштанд, чун қонуни нав ба чунин мошинҳо дахл надорад. табиист, ки ронандагон ба вайрон кардани қоидаҳо идома хоҳанд дод ва зоҳиран мақомот барои пурра аз байн бурдани мушкилот даст нахоҳанд ёфт. бармегардем ба тоҷикистон. ҳукумати восеъ аз мардони 30 то 45 солаи сокини ин ноҳия даъват кардааст, ки барои бозсозии роҳу хатти барқ даст ба кор шаванд. ин афрод вобаста ба сину сол ба гурӯҳҳо ҷудо шуда маблағ ҷамъ мекунанд ва онро ба коре сарф мекунанд. мунтақидон мегӯянд, ҳукуматҳои маҳаллӣ худро аз масъулият дур мекунанд ва коре ки бояд мақомот иҷро кунанд ба дӯши сокинон бор мекунанд. тафсилот дар гузориши ҳамкорам маҳмудҷон раҳматзода. дар ноҳияи восеъ мардони аз 30 то 45 соларо ба ҳашар даъват карданд. мақомоти маҳаллӣ онҳоро вазифадор кардааст, ки барои бозсозии роҳҳо даст ба кор шаванд. гурӯҳҳо аз онҳое иборат хоҳад буд, ки дар гузашта дар як синф ва дар як мактаб хонда буданд. гурӯҳе ҳастанд, ки таваллуд ба таваллуд аз соли 80 алоида гурӯҳ, тамомкунандаҳои 90 алоида гурӯҳ, ҳаме гурӯҳ ташкил кардагиян аллакай замина гузоштанд. ҳамара наворура туатура нишон додан раисҳои ҷамоатура, ки мо мисолчика мо нақша гирифтаги мо ира ҳаст. гурӯҳи корӣ дар диҳаи кадучи аст, гурӯҳи корӣ дар ҷамоат тугарак аст. мақомоти восеъ мегӯянд, ин таҷриба дар дигар навоҳӣ кор додааст. ҷавонони 33 солаи деҳаи ҷаврези ин ноҳия, ки дар гузашта дар як мактаб ҳамсинф буданд, барои бозсозии роҳ маблағ ҷамъ кардаанд. мардони аз 40 болои ин деҳа бозсозии дастгоҳи тақсими барқро ба дӯш гирифтаанд. алҳоле ки ина дида истодаем, ин ҳами гизари хидмат, ман ҳами гизар дар зиндагӣ мекунам. хидм занг зада бачаҳора гуфтем, ки ҳами гизармона асфалтпӯш кунем. ина сум ҷамъ карда, сума хидм ҷамъ кистам. ҳар як хона сум ҷамъ карда, ина сангоша рехтам ба тоистона ҳами гизара то охиша асфалтпӯш карданем. дар ҳукумати ноҳияи восеъ гуфтанд, ки ин қишри ҷомеа бояд 30 километр роҳро бозсозӣ кунанд. дар гузашта бештари муҳоҷиронро ба чунин кор ҷалб мекарданд. ҳоло ҳамсинфони собиқ, ки ҳар кадоме дорои касбу кори гуногун ҳастанд. дар якҷоягӣ бо дастгирии мақомотҳо, соҳибкорҳо, раисҳои ҷамоатҳо, фаъолои мо ин кора пайгирӣ мекунем ва нисбати соли 2024 як баробар зиёдтара гӯшт медиҳем деҳота. ҳоло дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо дида мешавад, ки худи сокинон бо ҳашар роҳ сохта истоданд. дар восеъ бори аввал аст, ки ҳамсинфони собиқро барои бозсозии роҳу мактаб ва хатти барқ муттаҳид мекунанд. то куҷо бо ин шеваи кор муваффақ хоҳад буд, вақт нишон хоҳад дод. дар канада рӯзи 28 апрел интихоботи парлумонӣ баргузор мешавад. ҳанӯз моҳи январ нахуствазири пешин Ҷастин Трюдо дар бораи зарурати барпо шудани интихобот бо сабаби ба истеъфо рафтан гуфта буд. карни рӯзи 10 март раиси нави ҳизби ҳокими либералии Канада интихоб шуд ва дар натиҷа Трюдоро дар мақоми нахуствазирӣ иваз кард. карни, ки рӯзи якшанбе дар бораи зарурати интихобот суҳбат мекард, гуфт ӯ барои мақоми нахуствазирӣ мубориза мебарад, чунки дар шароити муқобила бо маъмурияти президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ӯ ба салоҳиятҳои қавӣ эҳтиёҷ дорад. ӯ раҳбари Амрикоро дар талошҳои хароб кардани Канада ба хотири ба даст овардани Амрико муттаҳам кард. хабарҳои бештар аз инро дар саҳифаи озоди.орг ва саҳифаҳои радиои озодӣ дар Инстаграм, ТикТок, Ютуб, Телеграм ва Фейсбуку Одноклассники метавонед пайдо кунед. худо нигаҳдор то барномаҳои дигар.